Belum kenal belum notai. Kayak ke papir kenduk. Ya gini lambat. Sisi ke sosok cubet bisa aja tu. Kilawan rak sini ya baru kau cino alam. Aneh kenduk. Yo kita mesti di rasio di warni suan kenduk. Eba akan tak ke sosok sisi cubet bisa siap kita. Baru kau lawan rak balam ini di bahasa kem. Menu kiwan rak balam. Kita sih kita mesti masuk kita di warni barma. Jumlah perbenar sini kan maka sosok kiwan sisi betul. Ya tu like sim rai patnya mereka tu bajin kot Sosok ada sisi ke sosok cubet.